Moroi muri yeZimbabwe ndinofara kusangana nemi kuchironga chenyu chamunofarira another level na Innocent Nyoni. Vamwe munomuziva nekuti anonzi Gogo, Singijo, but hai nhasi tinenge tichikurukura navo vese Innocent na Gogo vacho. Ndinovimba muchafara nekutandara nesu muri yeZimbabwe, muri yeDrewmas Media. Ini ndinonzi Opampofu. Remember, Drewmas Media, we are taking you to another level. Nasi tiri paneri merevu remusoro riri kumsorosoro kubulawayo ku City of Kings and Queens. Mungela njalo futhi ku Drewmas Media namhlanje ngilapha kobulawayo ngontuthuza thunqa lokho engakasuki. Namhlanje sizathanda ukuthi sikhulume phela lo Innocent abanye bamaze nguGogo. Namhlanje sifuna sitshela ukuthi yena ukuhambisa njani ukuthi engumuntu oyi1 ekuphuma abantu abayi2. So namhlanje into engilandile ngithe hayi mana ngimlande phela uInnocent ngizwe ukuthi ukuhamba njani ukuhambisa njani ibizo lami nguOpampofu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media will take you to another level. So nxa lifuna amanamba kaInnocent or lifuna ukum-invite or lifuna ukuthi likwanisa ukuthi licollaborate laye, inamba eziphumayo zona lezi izwe liyakwanisa ukuthi limfonela weba ndevele oshona. So ngalesi sikhathi asikeni sithi sikhulume laye siza ukuthi uhamba njani. Salibonani linjani olibingelelayo nguInnocent sibongo ngesakonyoni lindoda izalelwe endaweni okuthiwa kusesebhumane enkayi yakhulela endaweni yasesigodini lapha eMchabezi. I'm a gospel artist njalo ngiphinde ngibe ngumahlekisa isizwe. Injongo ukuthi isizwe sihlale sigidazekile, isizwe singahlali sile stress because abanengi bangazi nginguGogo uNasingijo actor ngile character ke yesalukazi lapho kuyobe kusheshwa Nkosi yami. Then nginama album ke angu4 abhalwe Innocent Nyoni. Yokuqala album ithi yona ke kuthi kungambamba, then esibili ithi yona ehlane kuzothi ke esithathu edale, then le S4 iyo engiyenze khona nginguGogo uNasingijo ke ngecomedy ke lapho ethi yona watch out khona into esingenzeka Nkosi yami. Okay, ukuba i-character lethu Gogo owenze ukwazi abantu babakwazi ngayo wayiqalela ngaphi yaqalela ngaphi? Okay, i-character lengiqalele e-streetini mina umculo wami ngudayisa e-streetini mangihamba nje ngiphusha izibika lezi ezidonswayo, then ngase ngiqala ke into okuthiwa i-street comedy. Alright, alright. Hayi man shuka lapho man. Hayi basi. Yikho lapho engaqalela khona that character. Ingathi wona kahle kahle yalethwa kuneculo lami eliku album lay S3 edithi lona ehlane. Lelo culo libhalwe ngathi mina Jesus is coming again. So yilo elaletha i-character kaGogo ngoba kuloGogo ochingayo ezimfeni lapha othi yona ezimfeni njani. So abanengi babazele lapho uGogo. Then ngase ngidiscover futhi no kule talent likaGogo enginalo okumele ukuthi mhlawumbe ngangiyangena na ku acting. So ngakhuthazwa nje ngama artist amanengi madlela usikhobokhoba sesi no why ungayenzi lento ingabi ku acting kuphela but uyifake nasemculweni. So kulapho ke engiqalise khona ukushoota even ama drama. After that ngase ngisenza ke album lonyaka 2021 elibhalwe lona watch out. Yeah. Okay, so eku acting lokhu uqalise ku actor estaradeni nini ngomnyaka wophi? Okay, i-acting kahle ngathi ngayiqala ngimncane kakhulu supporta lesikolo. Then le character kaGogo ngidiscover bengise South Africa ngo2019. Lapho engiqalise khona I remember ngithenga isigqoko kwenye indawo ngisigqoka abantu beqala ukungihleka bethi kade kwenzakala lapha kade kulento ekhulumayo phakathi kwami. Then ngithe ngifika lapha eZimbabwe laqala ukudevelopa i-talent ngibona lisandelwa ngabantu kakhulu. Abantu belijabulela kakhulu because uGogo uNasingijo lo nguGogo ofundisayo umphakathi, nguGogo ofundisa abantwana, ofundisa omama, ofundisa obaba just njengempilo ekhona. Ngoba kule drama engengayishuta ebhalwe yona uzaguga lawe. Angikhangela impilo yezalukazi leyo abatreatwa ngayo
ogogo abakhangelwa even kwezinye indawo angaguga kuthiwa uyathakatha into ezifana nalezo. Okay, sizaqala kakhulu njengoba suqale ngokwe lapho ku-actor khona. So as uthe uqalisa wathi uyi-comedian. Yes. So uyi-comedian uyenza i-stand-up comedy or engikwenzayo ngiyi-MC yemishado. Okay. MC imishado, MC ama-birthday. Yeah, ngokunjalo. Okay. Yeah. So usaqala ukuthi uthe ugogo beze bebe mazi it's because of street theatre. Yeah, bengipromota umculo wami estradini ngingu-Innocent Nyoni. Then after that ke ngathi lento mina bengihamba estradini abaningi bangazi ngihamba ngiloba kodwa knowledge Nkiwani. Ungaphi knowledge? Pusha iScania usegoli manje udriver ama-truck. Uye umuntu ongithethe wangibeka ebantwini besibhoda sisonke ngisangumfana omncane ngifunda ngisenza and then uthe ngemva kwesikhathi esesiye egoli ngase ngisithi no mana lami ke ngingene ngingedwa ngibe sebantwini ngadinga lami speaker ngangena ke ebantwini abaningi bangazele lapho kuNkiwani. Yeah, uthi ukuthi sibili waphusha ngumuntu knowledge wayephusha sibili. Sikhangelele okukhulu kuwe la ukuthi ube ngumuntu sizathi singena lapha sibe kwazi ukuthi isong ingoma leyana idlalwa nguInnocent. Ingoma yakho yakwenzela sibili ukuthi abantu bengayizwa so uyabona ukuthi abantu bayithanda noba wena uyabungakwazi ukuthi abantu bayithanda unganani but ungayibona ungezwa ikhala so ubona ukuthi hayi kulo tshintsho lwenzakala abantwini yipi. Zinenge kodwa kule one okwazi especially ku album yokuqala kunengoma ethona ukuthi kungambamba njengoligion iye engithethe yangibeke ebantwini akuyishaya isimbijana Nkosi yami. Ethi ukuthi kungambamba njengoligion kwakuthi mase kumbambile kumngeni sihlathi ahlale mathuneni. Nkosi yami ungathenga leyo album ngiyakutshela woshesha ufudo. So ku album leyo kusilama video yini kumbe silama? Yes, le album ethi yona ukuthi kungambamba isile DVD ezingakabi lama videos lezi ezinye ezintathu ezilandelileyo but lethi ukuthi ungambamba ile video impela. Okay, enye esibili uthe yipi? Ehlane. Yeah, uyayazi indlela ehlane ngathi mina i-wilderness like indawo okungahambeki khona ngathi mina according to esintwini sakithi ligusu mhlawumbe ongakazi ufike kilo igusu elingahambekiyo. Yeah, ihlathi ngesinto sakithi esipheleleyo. Okay, so ekubhaleni kwakho i-hit song ukuthi kungambamba kwino kwakuphushayo ukuthi uyibhale le ngoma mina ngingumvangeli. So ngikhonza ngisebandleni le-Assemblies of God. So izingoma kimi abanye ngithi abaculi bayaphupha abanye babhala ngendlela ezitshiyeneyo but kimi ingoma ibuya iyisemon. Then ngiyayishumayela leyo semon ibe seyohlala kimi iliculo ngicine sengikwenze kwaba liculo. Yes sikhona ngisiphuphayo but ezinye zakhona nje zibuya iyisemon then ngiyishumayela. Okay, hayi kuhle ke manini sike silidlalelele phela ukuthi kuthi kungambamba. After that siza continue sikhulume ke lo Innocent yazimphose ngathi lo knowledge Nkiwani but abaningi bathi Innocent Nkiwani bagcina sebekhohle ukuthi uNkiwani lo Innocent Nyoni umfana kaNkiwani. Iphawule usedale sihleli sinsizwa ivumelene iphawule usedale bakhono mama ivumelene. Yeah, ngethemba libonile balaleli ngethemba libonile mule Zimbabwe lani bonke abantu be Drewmas Media. Njengasonke isikhathi mina ngi-Offer Mpofu namhlanje ngilapha koBulawayo koNtuthu Zethunqa. Angikwazi ukuthi ngiyavunyelwa yini njengoba namhlanje ngilomvangeli ukuthi ngisho ukuthi kondoda ishaya umfazi. Bathi komfazi kwemfazi ushaya indoda manje ijikile. Ijikile lento mama sebedonsa amadoda ngamakhala. Hayi kwavuka
kuyavumelwa kuyavunyelwa yini khona ke emvangeli kuyavunyelwa because isintu azange silahlwe mas ngene evangelini kulento okuthiwa yibuntu izinto ezikade zivele zisakha thina yeah especially like amabala afana lawo nalawo ukuthi womntanami uyendelele yeah kuyaziwa vele ubulawayo waziwa ngalokho okay so sesiqhubeka kule video esiqeda ukuthi sidlale and then ngiyakwazi ukuthi lisakhula kulomuntu elalifisa ukuthi likube nguwe yeah like ukuthi lingambona since lingupastor li-gospel singer which means kulo uyi-one osithi ungambona so ungazwa ingoma yakhe so uzizwe so ukuthi hayi man one day is one day okay mina khona indoda mhlawumbe engathi isimkantshubomo kwezomculo uDerek Nzimande Nkosi yami ibi-inspire le ndoda like ngangilalela ingoma zayo ngisakhula zangivuselela ingoma ezifanana nabo Halala ngoJesu yes aze ngafisa nokuhlangana naye I remember ngithenga first time ngihlangana naye ngajabula kakhulu sayigida sonke lengoma ethi ukuthi ungambamba kuze kube manje noma ngisenza itrack ngiyamthumelela lona ngithi baba ngicela lingilalelele lapha a comment athi ukuthi hayi mfana wami khweza lapha wehlise lapha njalo lento uthi ukuthi kunzima kuyajabulisa phela ukuthi umuntu okhulu ufisa ukuba nguye uthi ukhulu uhlangane la ebe ngumuntu okuncedisayo inkosi iyazigcwalisa izifiso vele kuyabongeka kakhulu so sesikhulume kakhulu ngezomculo kodwa into edemfuna ukuba kwazi ukuthi likuhlanganisa njani ukuba ngumvangeli libe ngumculi libe yicomedian liphinde libe ngumuntu oactor yeah ngathi mina ngiyi-jack of all trades okay okuyikuthi inkosi yangipha izipho eziningi ngumbhalo wamaculo ngingumbhalo futhi wama-script amadrama ngibuye ngibhala amanovela wesintu into ezifana nalezo so izipho eziningi inkosi yanginika so ngase ngikhangela ukuthi mina ngecomedy yena leyi enginayo ivangeli masikhuluma ngevangeli is not all about ukuthi into ekhuluma mhlawumbe ngechurch kuphela but ukukhuthaza mhlawumbe ukuqondisa ivangeli lihamba lapho so amadrama ami amanengi awo it's not all about comedy but inhloso kuyikufundisa intsha isintu sakithi ukuthi impilo iphilwa njani because masikhangela ngathi ngikhangela ngibona ukuthi the way abantu abatsha sebephila ngayo ngensuku zanamhlanje abanye the way abagqoka ngayo nje indlela abazipresenta ngayo leyakudala ihlukile so ngase ngithi mina mangingavela kibo ngiyisalukazi mhlawumbe bangangizwisisa okay siyabonga kakhulu so sesingene kwelinye icele leli loku-act yeah ekukhuleni kwakho likhuleli actor likhuleli senza ama-ads antsho litshula ukuthi lalihambe ezikolweni but lisasungula laphana lisasekubo grade 1 2 3 babebona yini abadala ukuthi lapha kuzaphuma umuntu uGogo mina abadala ngathi yibo abangitshelileyo vele ukuthi hayi thina vele because okunye uma omncane uyabungaboni ukuthi uyenzani uyabuza ukuthi ngiyenza nje I remember bathe bengitshela manje sengikhulile sengiqala ukwenza bethi lo savele sambona because waye bathi ngangibahlalisa phansi ekitchen ba right round bahleli phansi bese ngibaqakezisa izandla ngingene center ngiqaliseke ukugida so into ke engenze ngabona ukuthi noma lento ngisukelayo umntwana noma emncane vele uyambona ngokwenza kwakhe unesi uyambona ukuthanda ukuthwala amapheni faka izinto ekhaya senzana ukubona ukuthi lapho kulento ezoba khona so lakimi kwakunjalo like lakhuluma lisithi lapha ku-acteni like lasebenza lo Madlela yeah lisebenza okwesikhathi esinganani uMadlela sisebenza sonke esikhathini noma sisenza ama-skits ngiyamcela sisebenze la yangicele sisebenze silokhu siqhubeka nje sisonke ngumuntu ongisizayo kakhulu ucomment ukuthi hayi mfana wami ibambe kanje wena uhlebile Gogo ivela hlaba kodwa awuboni wena ikuze umnyama kakhulu awubona sekhona awuzumnyama kakhulu uyehlaba manje uyehlaba manje awu asambe mthelehlaba okay ngaphandle kwaMadlela nguba nomunye umuntu elake lasebenza la ucomment hayi akukho kodwa ngubani elifisa ukuthi lisebenze la since ngapha ku-music uNzimande la lifisa ukuthi hayi phela ngifuna usebenza lo mdala lo laze lakwanisa ukuthi lifike ukusebenza la khathese eceleni loku-actor ngapha akhona amadoda eHarare afana nalabo Kafuphi ukuthi uGreen usuku wahamba ngingasambonanga but bengifisa ukuthi mhlawumbe masingahlangana nje sike sichaye lento sindawonye ngilethi character kaGogo
uMadlela lethe yakhe character lalabana ngale ogringo labo ngenqabe ngalethe yakhe manje inkinga wasuke wahamba ngingasambonanga but laba bakhona ngiyafisa ukuthi nxa singapho ukuhlangana nje senze into eyodwa sindawonye yeah kafuphi awophi muri kunzwa bakafuphi uri kundinzwere I hope uzathi ukuthatha lesi sicelo liphumisa into eyi-1 njengoba siyisizwe esi-1 lisponti lathi sitshona sichazeke ezindlini lapho ya injalo lento so kuma-drama enu la lo Madlela ekuqaleli oyazi ukuthi le hayi la ngiyibona ngani ngayishaya mina ngiyiphi. Okay. uMadlela silokuhlangana masisenza nje ama-skits ongama-skits nje ongama-short lokhu sene-dramas so ikhona esiyenzileyo siyenzela one of ama-companies si-advertiser enye company senze 2 ama-skits esesiwenzile hayi kuyabongeka kakhulu so sesihambe sesifike ukuphetheleni nayo I hope anjiyanga lutho hayi awuchiyanga lutho mpela. Okay. So sesiyafika emaphethelweni balaleli beDrewmas Media njengoba namhla silo innocent. Mina ngithanda ukuthi sesiyaqcine lapha umuntu sekhohliwe sesithi hayi imbuzo lo phela bawutshile. Yikho ngubuza khona. Hey Nkosi yami. Lithethe oyedwa libathethe abaningi. Nansi indaba hayi insizwa isaseyisizwa ayikathathi. Readily available. Yazwela my sister. Single but not searching. Okay. Yeah. So I asika expect umtshado anytime soon. Yeah, asika expect umtshado. Umvangelo njani ongela wakhe eceleni? Uqala uphekwe phela angithi awungeke uhlujaha ungene emshadweni inkinga abanye okwenza basheshe balimale bagijima bangene emshadweni bengalungiswanga. uNkulunkulu ufuna aqala akubumbe wena ube yinto leyo ozokwazi ukuma phambi kwabantu phekwe uvuthwe because uyagcina usenza okunye phambili. Okay. Ilanga ungasoza walikhohlwa. Yeah. Art industry. Yeah. Yiliphi? Hey. Kodwa hayi ngeke ngisheme. Ilanga engeke ngalikhohlwa mina is the first time yami ukwenza i-comedy koBulawayo. I remember bekungaqali lockdown these days nje sesichaya khona ukuthi siyavinjelwa to do into ethu estradini ukubuthelela abantu but ngalesana isikhathi bokusavumelekile the way abantu abangamukela ngayo yangethusa kakhulu. Okay. Bebebanengi kakhulu abantu ababekhona bebukele lento kaGogo Nasingijo. Gogo Nasingijo echaya into yakhe emgwaqweni. Okay. And then ingoma zakho ziyachaya yini emsakazweni? Kakhulu ziyachaya. So uyathaba yini ngendlela ezichaya ngayo? Yeah, bazichaya sibili. Singakucela ukuthi abalaleli yibo okumele bazicele ukuthi sicela ukudlalela ingoma zika Innocent Nyoni kumbe ezika Gogo Nasingijo. Phela la une album Gogo Nasingijo. Yebo, uyahlabela futhi. Ucule enye indlela eserious. Hayi phela, ithini album ayikaphumi. Ithi watch out. Watch out, be careful. Okay, akusithi iyaka nge1. Hey, Nkosi yami. uGogo mase ishala lapho kushesha ufude. Watch out, be careful la. Kwanye nje singenzeka nanya nomhlaba losungaphela lobanini. Njani ngapho bakithi bathu. Haya. Ngiyaphuma yini khona lapho mntandami. Ayaphuma Gogo. Hayi njalo lento. Sifuna okuningi sifuna i-content eningi evela kuGogo lo Innocent. Sibona ukuthi imbani odlulayo kubo laba ababili. Hey, isalukazi ngisithembi ngani singangincinta ngendlela esibuya ngayo sifaka ikwayikwayi kuyafiwa. Okay. So ukuma social medias ulama ku Facebook ku Instagram abantu bengakufollowa. Okay, ofuna ukungilandela ku Instagram khona Innocent Nyoni. YouTube ngikhona ungabhala Innocent T Nyoni iyavela lapho. Staff sami esiningi ngasifaka lapho ku YouTube, Facebook ngikhona ungasearch page elibhalwe ITMS Music Production kumbe Innocent Nyoni personal page leyo ngikhona lakhona. Yeah, ikanti la kuba WhatsApp lapho angithi nayo iyo phela sisiqoqela these days. Yeah, ngashiya nje number 0779 087 924.
Okay, I hope balaleli lizwile nxa lifuna ingoma eziningi olufuna ezinye ingoma ngiyabamba uInnocent elinike zonke ingoma wabafuna ukusebenza layo Innocent nalami ngizathi ukudinga ukhafuphi ngithi hayi kulomuntu ofuna ukusebenza lawo kudingayo la kakhulu asiyabonga kakhulu so ngingakavali ama recording studios osebenzelayo wapi okay ikhona okuthiwa ibona studios South Africa eBeria iyo engirecorde kiyo my first album ngilo babu knowledge nkiwani then wazothi album yami yes2 ngirecorde le Velocity ikhona lapha koBulawayo then leye kaGogo leyila lenye S3 siyenze kule studio okuthiwa iNew Vessel esikhokhelwa nguVictor T nguye engenzela ye hayi impela kuphume into emkantshubomvu. Okay, so njengomuntu oku-art kuphi ubunzima ohlangana lapho? Hey, ubunzima bunengi dadewethu ngoba masikhangela imusic yethu yadayiswa phansi. Selimbonile ke uInnocent kaso Gogo kuphela ungumhlabeleli unguGogo unguInnocent ungumvangeli uya-act umuntu angu5 yena eyi1 angikwazi nxa kulento enjalo mina kodwa ngikholisile ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngikhulume laye ngumuntu okhanya sibili sayenza izinto ezinkulu ngumuntu osesebenzela abantu abanjengabo knowledge ngiwane abaseblawayo ngethemba ukuthi akula muntu ongamaziyo phela umdala wesikani abanye babemazi njalo so ngalesi sikhathi don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember Drewmas Media will take you to another level. Just tell me ukuthi ufuna ubani next week siyakulethela yena. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuwa amadzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuwa amadzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.